Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Umayak ko maumutang itilako yu abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ubing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tilako tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema dadaytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da. Ay, lugyan dala ang tinegosyo na kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan. Wen. Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awan yaman na. Pakaragsakak mat, titumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin amak awawat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyamot ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Ay, Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya, umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umutang dito Stormy? Umay kan tataton niyo. Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabainak matan kadagiti kabagyak.
Jack mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam dani. Tapod lumot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abalik ko man no agbayad da adagos? Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalakyo kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok a mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan a bayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nula katanda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Sige, mapantangarudon iti kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day Loida? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Ang manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. Sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kaddi mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loida amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga no utang kalimutan mo tunday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaang dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to'y istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Ada inlasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko.
Ala, sapay kuma. Taad-ad dapay adumor astoy istor mo. No di po itim pautang mo pagpuunak, awan ko maita dahito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak ka, basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan mo tadda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tsak laing pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ay, ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di tsanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di damo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam, adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamot lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.